Maandiko manga yindi ibuku ni tha Mathayo. Obutu ye ibuku tha Mathayo chapter 26 verse 14. Nibwete tulika ondo wambe. Matthew 26:14. This is what the Bible says. Yoloa ola wesie kumubunania Yesu Kristo. Maandiko manga imeasata na ivinda yu umwe wa ala 12 ola wetawa Yutasi Isikalioti athi kwa dhambi ya nene na amakulia mwenda kunenga chao na kwa ngamunengane kwenu na mamuthimia ilungu 300 cia fedha na kuma ivinda yu amantha mwana wa kumunengane kwo. Praise the Lord. Pai undu muthuku yani wangai. Pai undu muthuku yani wangai tawanuwa uzisothi ukekwatanie na ila itawa miti mikuu kana ila miti minene nini sindeto isu itumika kwa ndo ala mekalile uyani ebinda yasa ona ume kidhomo chate ni metawa nganya nganya na menguma na hizo ni mesiwe bishop ona na hizo na mesiwe ni chairman wa DCC lakini mena vina munene muno olangu mutabyo uyu nondo Judas Isikalioti maandiko manga ini motonya aendie kwa adhembi anene nikenda akamakulie undu tona kwika akamanengane akamunengane Yesu Kristo kwa kuswanea kwakwa ona maandiko manga ini nimekwazia kuma evinda yu amantha mwana wa kumunengane kwo ni kwazia Judas Isikalioti ana miti inomiku ya Israeli kana ya Yuda nimesene na ni maendo nondo kwa andu asu nduthi o manane ateo mwesene ayi kila kifani nati ni wisi andu au kuthikwa ni mamumenete Yesu Kristo. Kindu kila unique ni kwithwa Yutasi onakauni wisene na mundu with adhembi anene veongi katikati wa maniwa ma Yesu Kristo bado wesene namo wita wa yono wala wandikite ibuku ya Yohana wasisia John chapter 18 verse 5 maandiko manga hii ni moto ya mundu umwe kati wa maniwa ma Yesu Kristo ula wesi we musini wa mudhembi munene ni waendie ena betelo wala Yesu Kristo wakwatitwe mundu umwe kati wa maniwa ma Yesu ula wesene na mususu wa Kayaba mundu Kayaba niwe wa high priest ni wosanie ena betelo na madhikula Yesu Kristo wakwatitwe nundu Yesu Kristo akwatitwe numbani ya Kayaba na pai undungi webatoneka betelo alikevo atena mundu omutwa na mundu suo omutwa andikitwe bau na aingi masasia ni Yohana mumaniwa Yesu Kristo. And so here's the question, amaniwa ma Yesu na beeni mesene na Kayaba umweni wisene amo na in fact ni walika nikendaka mone Yesu Kristo kulawi hindi ulaungi ni wamubunania Yesu Kristo. What is the difference between these two men? And in fact later Yohana walikilia betelo ibuku ni the Acts chapter 4 ni tuko na undu Kayaba mwene mamu kwatie makimu wata kutapa nyaubo wa Yesu Kristo ni kwa sia Yohana na mundu wita wa Yutasi onakaumwia iwone umwe na onakauni mesene na nene na dhambi indi nandu meki bathukanyo pyo mundu waondheni mesi kana adhambi anene ni mamumenete Yesu Kristo na ningona Yutasi mundu ni wesi mamumenete Yesu Kristo ni wenda kumatumia kondu wake mwene na ningona Yohana mumaniwa wa Yesu onakauni wesene namo ni weso beane namo meka mwanani ni kwasia veandu utonokomana na Mungu yani wangai maka umanisia ilikosio maka umanisia attitude sio maka umanisia mituyo nginya okesa kumatutia na kumena uya wangai andu asungu meta miti minene ni andu matona kwithwa mathukumite miaka mingi yani mwangu wangai na ndini wa ulau ya wangai man develop to war to ibando man develop to contempt to buthia to ibando musungu wasasia familiarity breeds contempt wasa kwa nondo ni meka like kanisani muno ni man develop to mithemba twaki buthia
Andola mazazia bando wakuita pastor nundu wakalaka buthia man developie meza umwita tu pastor nundu ni mabudhisie ni mama nanie namo na ndio watakondo wa mabasta nundu katikati wa mabasta ve miti mikuu Pemiti Mukuu ukeza kwizwa wandika we basta mweu wale akuisisia ni walika idiomo ni sio mawoni mo tuzikawa kuni kudhuku utongwe wandisisi na batita mweu adhisa ututiando nundu ni wethi ya kitindo na nicha mwananga ona no masukulu ni maito kana nikathi form 1 lakako manana nduma form 4 matume abangi kana meka mondonge meki bathukanyo na bandu ba kwithima na bandu ba kuthuima mabeba kamana kandika system ni landu aku no sukulu ni deba Yesu ona no wo college ona no wo mawiani ba masako ukona mundu nene wandi kwa masako yu ewani wako atambesa naenda kutindila kula au mealangi kana akalangi matindila na yolwa ni kuokwitu AIC mukalala na tudhambi ya kwazia ila wakwatie uya ni wasenzisie nundu ni waindie akombana na mitingi ituye masaku thisi mitwile ya masaku na ni mwanangie na ndi kwazia mitini mithuku lakini ni mwaki mitino mikuni mithuku nikita mwaki pena bata wakwithi wana fresh understanding fresh knowledge withone na medho mau utabi wanando you experience by yourself utotagwa kongwe ile komana na undo we mwene weto undo ni sibabe ando mambi yo dhukumile ambe mata dhukuma uyaonge wae kanisani ni mukomana nando ndisisine ona ni mutone kanimuthi area na region na kwetwa seminar na kwetwa kosi ni mukathi lakini ningu mukanya ona kome na Mwisuvie ndeto ila mukwiwa andu meonena Mwisuvie nena akayaba alame na kuya ndo na ndini wa mapasta meova mbona na mizini itume obo kamuka mwana nikani kaseo medi ni wakapokea vasita kamuka mwana kakwa ulele lakini alambe akona ketinda no la mundu makawa muzi wesiwe ni mungendo alambe okwatwa ni stress nondo usuni muti mukuu na kamundu mkaka niko mani wakubujenya niko mani wakukomanza niko mani wakubudya mume na yu alambe okwatwa nikivya na mabindamwe ila ukwi wandu madhasia mboya yingone ni madhina meba asu. Let me encourage you, you need to have a fresh perspective ya uyawangai. Nikenda wa udhukuma nduko udhukume noseleke nikenda wa udhukuma nduka dhukume kwa na sithio cia andu wangi ewe mwene emanisye mondu makumeu na wa manaku mondu wangi matu wa mendea osa ibinda we analyze critically kindu kini chawo kana tichawo kwe mondu mukana dhukumie nake atinda alasia tweba wanai na bikaba ndoza kwenda nondo ni wiva wanae basita ono we anende kuka na mutabisia yulo wake pe mwi na dhukumie mwima ni weka na woke ikanisani kele na sukeli mema wa chumwa ne ndauka na wa chumwa aliauka ndo ndabia ine bali makunu ite meva na ke kitumi chake nati tuziva wanesa ko kitumi ni chu noto tuziva wanesa dhukuma ekanisa kwa nanu webawa hasa kwa ni unafanya nguzani ndo yungu mweka ndo ningwana kweli bawe wanga iko ni mwetu nene nina tumundu nini express ina mbongwa tanga muno ende wewe tuye miaka mingi aisiwe eiwata na weza kuda ningu sympathize nake inela na mani ndo wika mama osu adhukuma na udhukumi wake mudhuku ni mukuu lakini nika nanda kaa tuweke ni wovutwa kila mwaka amekia shua ni wosa loan nundui wevutwa ata na wena loan ya kuiba na vee vinda webawa ngilio weba hii loan jisi atuwa osa katwa hapa lakini ya enzi haya kusisi atakavutwe
lakini nundu no wewe saloni na ati wanangilithiva athambe akona tawewa wangilithiva enoyoka inde kwatwa ni siwa na kwatwa ni mawo yunda bia ala on the wakombania namo ethi mama nisi othuku mundu mayesi mondo asu kindini cha mobo meba asu ningo mwisoba. Be fresh in your perspective. Na tuisuvie pamwenye na tumiala metu evo tuisuvie tukamanisi andu maundu mone emo nibato neka amwe maendo kulia hii mtamololo tatamutia endi program ino makusasianike muno yanu tukathi botu mane nikenda okebo mane life akwati ya program tubikesa akenda tumwembona nuwe nibato neka ni makula sendi ndembo ndaba yuma thithabo makamana kosi kamaya makamana kila kitu asia ume asu vevana na makiboya ina mwisoba have a fresh perspective. Yes. Never na dhuku we mana na dhuku nundu we mwene no mana ni tawa na dhuku ni wewe onea na ni wewe kunia masabu. Asifiwe Yesu Kristo. We sovie muno mitino mikuu.